LBS Suzuki First Interbranch YMA FUTSAL Tournament sang hi somni panga final zan kan lo thleng le ta a zan indariat hian dinthar branch YMA FUTSAL team le zonwa branch YMA FUTSAL team te anin khel dona FUTSAL tournament a hian in thupui kan nia rui hlo dola inam chan ro ti ania ti chuanin zan in a local in khel em tur te biang biang na hun kan nei le lok dona ni Pulal Machana Central YMA President Bulakan dinga tun futsal tournament chungchanga angai dan le amu dan te le mipui te sha ta soidu an yang ante ko ni soi sakse alo mom le mai hey futsal hi Central YMA Interbranch YMA futsal tournament ni kan voi khat buat sai na ni a kan sports sub committee te le MFA lampang technical lampang a boi pui tu te an ha khop mai a ni som ni pariat July tha ni som ni pariat tangkhan akhel tran tak tak chunia ki ko kan som ni panga nei ania ti chuan ni som le pasari chung khel anita match point za chuang an khel ni industry a heti ang tournament lian tham tak mai han bo sei tur hi chuan in pe ka nga ya at buai pui tu te abik takin kan Central YMA Sports Committee te le MFA lampang a technical mi le sa te an khokom ka ti tak zeta heti anga Mizoram chunga kan branch YMA te aizol pon lampang te thleng poin yang chu chung zong kan branch YMA sang ten tournament an run tuta an run chuwa kan run tel hi alom ka ti tak zeta heti anga in khel satlia me ni lova ani na taka chuan kan thalai te hi rui hlo tel lovin fit takin an omani ti hi alang maya kan thi ma po khan a thi ma po hian rui hlo lo la inam chan ro ti ania tuana futsal khel fit tak tak thalai te hi chu an kum te kan zo ta then chu kum som paruk te som pasari te ni lama an lano pang viau ani hetianga fit zek zok thalai rual asang tel te mek mai kan han nei ngot teng te po hi alom mong patia rui lo an ti lo ani ti hi achiang em maya chu bang chuan a hlok thak patia hetianga sports item in elna thalai te tui halna tiang lama tui hal te ta na kanan buat sei te hi alom pati tak zeta ai hian thalai te zinga ma son na min pe anga a futsal film po hemi state chung chau in elna ni lovin national level thleng te point ma kan son pha ngei po ka be sei tak zeta member YMA member hetiang team marun chuak a khela player song te po an kal lezel na tura du sang na kan tak zeta ni Hello, le mai ti chuanin kan main sponsor LBS Suzuki te nen hianin tho hauna sang Central YMA le LBS Suzuki te hi alo to china soibel du te in yem khala ya khan alo mom khom ma hei LBS Suzuki hi an unau murdeng te unau hi ka mi fiat sian tak te po an nia vengin thenom mai kan nia an ni unau hi mana po kan ka soi zau teng ka fia unau in ko mai tak le thu in thurol tak tai matak mai an nia ji ka tanga zan a tulang thlek pon ha thok ka tianga in pe kha an nia ta chuan LBS Suzuki han kan tournament lian le thil dang emi futsal ti le football ti chau ni lo hian thil dang thang po Central YMA min sponsor nual to a min sponsor hem to viau maya an thokom ka ti tak zeta an sum don na an lok na atangin midang te ta na luan chuan na le mal som na ni tura anun pen chuak thin hi an thokom ka ti tak zeta chuwang chuan tho ho pui pon nuama un local level an ni pian min la tho ho pui du ni chuan tho ho pui zela po hian ke ni chuan kan du tak zeta ni ti kha kan sei tel ale alo le mai i hun sa tak men pe ka wangin kan lo me lo back ki ko le ale ko ngai ming mi lo soi sak ka ming chu PC wala she ta ne silal chazwala khoi branch nge ka thian pa ni ran soi ve to ale alo pe din thar pa ni me mo ani chuan din thar chan tu la local in ni mo in chakering em ring khom me chak sung iring ve thawem chak ring ve ale ani le in players te tu me thiami ti ber players te hi kai ma jing tak sha chik che lo mo do so san chu ei futsal pang hi ka khelu tu lo ta ma se kan veng den ni wan karon chan be enjoy of chane ve tro acha enjoy of ni ti chuan ani le rui hlo le in fiam na in mil lo na tlem sei to ri nem
Okay, so tur. rồi đâu là phim này chú à thật lâu na karin ni chú bạn chỉ xem na tan nhân thật lâu em mà chú bảo kan fitness thì chia các tỷ lâu rồi nói cho này mấy giờ giúp tên cả giúp cái anh phải xong kan fitness thì sẽ lấy rồi các tỷ rồi Ale kan lo tu ke. Chắc ngay rồi à. Kapag ding tehi khoi branch na local gen di siya tumleang. Dấu nuông branch lama trăng. Iming min soi sakhe. Đã soi tuang à? lớn lộn số là Zone nom. zone branch Ino thok thok chaim. thế mà In branch lam pang iron thok thok chaim. Mi pui lam te. thật sự là Chakura injing sa ida mi local. Ring sa khóc mày. Ani le thil dak de YMA ibudan. À chả cái gì. Hello. Ti chuan in players te tuge thiami ti ber. quý tiền anh em Ale kan lo no to ke. An chak ngai ro a. Ale không in ming lo sa sa. Sai Minh Khang yi Khoi branch nge. Din Thar Innovi din thar. Ni chuan in chat lam tu la chiang sa. In chak ring em. ring Iron touring kan local chak turing in local. A chale me. In ro joy om cha em in branch lam in. cha ni me ni ang cho motor te ni ang in to bus te an tho ba kamo In players te adu bi bel ni. aga fa patil be I mean na lo mama ole in au na sa turanga ila pero kun dom de mangula ngai turin do sak na kalan che lome main sponsor LBS Suzuki lam biak biak na kan nei le lo kanga ama sai ni mi lo kaming chu mal som tuang ani Central YMA hi ve enge moza kan lo sponsor to china Central YMA ne na in tho ho na hi acha TM sponsor zel tlang ni in sha em ini lam pa chuna thop me ya sponsor zel po kan cha ale alo ome tho ho na chatak nei zel turin do sakna kan nana ti chuanin futsal tournament a hianin kan thupui rilo do la inam chan him ro ti ania hemi thupui ang hianin kan drama rilo alo rem theina na enge ti tur thani a ishat mi han sei zau chak ti chuan ang soi to chu ka suang lo ma se i thlai te kan poi mo thlai te tanga kan chana ru lo ti lo du na nun kan nei poi mo ka ti ale kan lo tu ke ale tu la hian zo no branch YMA Sirchi Bulak dinga ani han khong ena ming min soi sak se kel tham khu ma kan ya zo no branch lam ma chang hian in ron thok chak thai em zan in purem kan thok chuak cha khop mai kan be se ai cha kan ron thok chuak kan pur khop mai ni ma in khel kal to chak ngai in ringem kan game khel to china kan khel chakhata tunma amalam match te thirin kan game pa nga yang chuan kan khel chhole zel thei tura kan be se chakpo kan in be se ani pathian zara alo in sak me dura ngai bukin atro so in players te engtin nge adin bua sai dan tang puite in sai sak me kan players te hi thakhat kalta vel tang khan zi nga te zala te an practice thina ke mari ground futsal ground kan nei lo wang hian mi venga te man choi hoin chu tiang chuan ruwa sun hoya te ko chen hoya te mi veng kan pan chang amaro chu voi ni kan theng thei hi kan lom tak zet ani ole ani chuanin kan rama hrui lo din hi dei te ang engi i mudan nia rui lo hi mizoram he kalkonga kan chana wang rui lo tam em maya ke ni zo mo mang ge ko rui lo buai eng ma sap kan ma JC te YMA ang te po thei to ma kan chung hian malak chak to ka hara aram pum huwa bang poin sarkar te YMA te khotla ang poin thei to chon kan be na in na sat taka do me chu har deuh chu ni thei to chu zel chu ngai in ka sia ani le chumi ko nga chuan rui ho do ko nga chuan he futsal tournament ne hian in kai na nei ni sha em in kai noi na nei dan lai chu thalai te hian ti turan nei lo lu tu kian rui thei thilang te tan thin wangin central YMA ina hetiang in fiam na thiang lim man buat sai hi thalai te tan lo ti aya in fiam na lama kal na rem chang ni ka sia ei thil lo mong tak din kan sia
ale alo me ihun nu ka me pe ka bang kan lo ma champion nge turin du sa na kan hanเอาเลยกันหลอมเนี่ย ram nam ta na tlom ngai polin mala na tam tak kan nei zinga hian changkan na in to del na te chim ral nalka ram chan tur te tin kan ram chin rim a boundary halte ani rolin sung ti thei tur chuan rui hlo le HIV positive te le hlem hle na corruption ten sakai huayang main abik tang kan thalai te se zoi mai hi he rui hlo le a chin thalo te tanga kan film lo chuan eng anga huai sen le eng anga ral thuam nei trapo ni la kan ram hum him tur hian a ei zon na kong ani emo a sipai chak na kong ina mio chu tianga chuanin kan ding zo don lo te khin na kan state then asam te ne he buai le tai la an ni hian a rui por a edik rual hi lon tir don lo a chak tha le rui hlowa film ten on tir don katani chu wangin he la ka hian zo ram pum puya YMA member abi takin atha tho thei te heng ho hi kan film theinan se thal YMA chuan a zai zong te le a sports lama tuimi te kal khom zong ten chimral nge hi kan tumani rui lo hi chu rui lo mizoram a thalai te ron bei tu chimral tur chuan in fiam na hi atangkai ber ni tura kan ngaya chu wangin abik tangin sports sub committee te chuan thei to pin ma kan la ni ti hi zoram pum pui le zoram ponami te po member ten rui lo hi kan do ne don chumi phabak ko tak ti nan chuanin sport te hian ma kan han la tan ani ti hi zani na hian abik takin kan soi du ni kalome ale today harin puti tia kan sport minister jong tak le MFA president Hindok Bula kan dina ani hian central YMA ni na bo hauni te chunjom zel tla kan niam ti ang ti khamin han soi za sa che chunjom zel tha kan ni te re maya so tin je sanina kan huwa tin atran main team telza ta kan kana so tin kan huder to tiang ai hian central YMA chakna te MFA thiam na asap chunga an expertise sang da kha anan bang chang kai chumi pani in bel khom chuanin futsal tournament hotin tak in fiam mi sang chuang an chet vel na chu an then ta nia alo thingin azong chang tak ti chuanin atile in futsal tournament kan thu pui nei ri ho dola ikna cham ro ti ti ngai dan te ma zong mina sei za sang ding tun din huna chuanin ke ma mi maltan pe chon du thu sa mania rui lo wang kan ram buai je kan thia tin chui pe lama chuan central YMA na mala dan te kan lo the ve a minga sultara kan department excise and narcotics te wangin ngi mo chen chu kan thia thiam pui ve ni chu wang chon he thelian ba tha chu ta ring sang ni ko hi chun som zel tla ti te reng mai ale ihun ta me pe ka mai kan le ki bo lo me LBS Supervisors Interbranch YMA Futsal Tournament sami mga final zala advisor ke chang la zalwa branch YMA Futsal team coach bula kan jinga ani yani zani ani kel borak ke mazong me han chelet sakse nia har ko maya zanin chu anu ama chu ti rolling kan phur rolling first half ka chu azia ve wa ma se second half khan kemin kan concentration kan lo zawin ka player chu khan game ajo kan ne tu ka goal apo kan van do ya I kan du tu samin kan khel chuak thailo ni na langa chu ti rolling player te impact na le an thorin na zong alom thu kan soi khal bok ani bandar zo ko khagai sia ti chani na dile ni tournament sunga in tum pui to te tu tinge khel har sa illati tum har sa illati ber zo khan tun tournament ajon nia final hi har ga tia bogro sanga player te
po kemin kan in concentration kan loss daw nin kasya kalai kha har ka tia tilawa chuan han har em min ka helo tu final match har ka te khop mai mipui te hian a cha du Indian futsal tung chang ate kan futsal ni chalai de ta fiam na cha fiam na thing di tiang zo cha du ni nia futsal hi ka tun lai ko vela a bikin aizola pe chu kan khel se mema no pangat na tanga pui ting theng hian la chuan i ruilo laka min veng na sakop min ka sia no panga pon ya tin in chian thatna min thlen bokin ka sia futsal hian i in changai lo te in mia changai lo te in chian thatna te min puya tin i fitness te le ruilo laka te po film na tam taka thlen in ka sia chu wai futsal hi khel zel tang nin ka sia Mizoram futsal na ma ason dan ko katal soi du ti ni nia Mizoram ina futsal ma son theina tu chon ei tuna po MFA ina thokrim khok maya tournament te bo sai china tun tournament te po hinia kumtina bo sai china interview sa te po nia tiang hian ma son na sa takin training ka tin league siam boka heng te po hi ma son na sa ta ka min ka MFA hian league siam hi I kana tizel sela ma son zel na tur chu omin ka sia chu lai chuan I player te coaching te coaching line na te po nia ma son na tu tam tak la omin ka sia lai chu ka soi bel lok du ni chu ya sa ina ko in khela cha loi ele ma loi kan le zel tu ra du sakna kan nan lo me Team first in the branch YMA futsal tournament sang is of team panga Helzo Taka champion team inter branch YMA futsal team Malaysia Black ama ania ko wait a minute sai sak ka mingi Vincent na lun tuang ha ni ni chon zat in khel chung chang in khel dan te min khel lek sak zai la tra aya ti la ma jo ka kan ngam lo de wa kan bet de rok ka to pa jo kan thorim ra fitness kan thal jok zeron la kan van nei sa mani champion tour hat ik ang taka nasa in in pe like kan sai kan thokrim ve kho kan phak to kian zinglam ate kan ti thina zinglam ate kan ti thina choin zinglam ai ruate su an su thira chon tai lama hen arem chak sa kan mu kan ground mu na hi kan ti ni mai players there in was say un line she said la mat har son ko pani khatin oma tle ma chitlang le enge mo dam lo na nei hi ma se athian zara kan khel thok to kan khel the chok kan champion the kan lom khop mai ani le he tournament sunga in kumpui te han khel pui kumpui har sa ti reu te ne lo che ang te mo ang te kan atlang pui kan khel chan semi final le final za kha abik tak da khar le zol khop me kan van nei tak zat ani ha Mizoram futsal inama ason theina na ingai dan futsal hi ei in tam tak kalau boy pui kalau tui pui ve to ma chu atir kan ti tir ngai to dun ma chu kan son to kan son le zel te ground lama te hen grass chu da khel tiang ground tha hi an nei bel zel ma chu kan son thei chu ke ma mi mal ngai da chu kan be sei ni tun futsal tournament na kan pui nei no do la in nam chan ro ti thu pui kha nia kham mi zo zui khan tiang wa ti nge ri no le in fiam na akal kan thei lo dan che emo mi te sha ta cha du am zo khan be han sei za sam le khu cha wala alo mom ri lo le sport physical kop thei lo top pania ati chin lo hi tha ber ti la adik berang chu ri no ti lo turin chang hal them ri lo ti lo turin tu po karon cha chawa ti chin lo hi him na ni ale ihlu tak pe ka main kat lo me ale ke po lo me
ole khati zong khaza ina hun kan man hau the ni chu ni e